So, welcome to Anix Life. Денис. Денис. Я не помню ничего, но мы готовы. Мы начинаем. Может, Вальмис? А, кусок блок. Ah, basically. First round. Oh, No! yes! Oh, That was close. oh. Бум! А пока Ханна скушает вкусную майбу с васаби, что меня побудило смотреть Геройскую Академию? Тоже ты стоишь? Давай, big guy! Ah. Сыся, да? Ох, я прям чувствую. Я вижу наслаждение. Буэно. Tegi liiga vähe wasabi. Oh, oh. Что это? Что это? Ну? Napid, aga väga napid. Ай! Ma ei saa. Катрин, неси майбу. Tee nii. А, ну тайча, окей. 嘘である。この男最近はバイトも休み一夜漬けどころか十夜漬けに達しようとしている。期末テスト周知院学園では分離混合年5回の試験が実施される。白金は現在3回連続で学年1位を獲得。学年首位の座を盤石のものとしている。外部入学の白金にとってその成績は最大の生命線。1位を守るためならば嘘も駆け引きも一切ためらわない。Ай. Ай. Ты уже положила что-то здесь? Pani, да? Да. Ох, пекки. What the hell? Окей, тут что-то развалилось уже, так. Ой, сломалась. Окей. I have no idea, mis asi see on. Pole õrna aimugi. Okei, the base on õhuke, see tähendab, et ta on võib-olla mingi uuem Nederoid, ma võtan selle peegi siit nagu minema. Okei, tal on imelik juuksed tekstuur ja tal on vähe riideid. Tal on vähe riideid. On голый. Okei. Я здесь Катрин, не переживай. See on mingi keep jälle. Ühesõnaga, mul on tunne, et see on mingi keep. Keepe on päris vähestel minu figuuridel tegelikult. Aga see juuksejupp ajab mind natuke segadusse, nagu see siin. Oot. Давай, я верю в тебя. Что ты там мне веришь? Jälle mingi aktiivsus. Что? Mul ei ole õrna aimugi. Nii, lõpus see reklaam läheb edasi, aga lõpus see koer tõi midagi. Mida ta tõi? Draks. Ta tõi mingi toote. Sest seal on... Malin. Что see? I mean, Mis see on? I mean, lihtsalt kriips. Sama hüüdus. Jah. Jah. В смысле, таких персонажей 500 штук. Что? See on iga anime tüdruk. Шакуган, ну Жгучий взор Шаны был предыдущий, и звали ее тоже Шана.
Пожалуйста, ole nüüd meie samamoodi närvis nüüd nagu meie. Kas sa mäletad, mis see nimi oli? ma ei tea, kus seda animet Ma ei ole üldse kindel, kas ma tean, mis see on. Sa tead, mis see on? Ma võin vihjaks öelda, et mina olen seda vaadanud. Что за о? ma ei ole kindel, ma tean anime küll, aga Steins Gate'ist Otome Rittera. I mean, Кронштейна, да. мы можем уволиться просто. Это непонятно было. Да, окей. Кронштейн. Mingi Artur kisub oma kuradi juuksed. Да, Kellega ma töötan. я думаю, что Артур на самом деле хотел бы поучаствовать. Я думаю, что он выйдет. noh, lusikaga lihtsalt pole mõtet. Да, лучше делать это руками, потому что ложкой это делать просто нет смысла. Natukene maitstasin seda sushi-riisi selle riisihädikaga ja natukene seesamiseemneid. Lihtsalt natuke maitsed on, muidu on lihtsalt nii mõttetu. Paned selle täpselt keskele lehe peale. Так, когда у этого нечто уже образовалась форма квадрата, хотя бы какая-то, кладете ее прямо посередине листа. Просто вылейте. Смачиваете, буквально 2 пальца в воде и промакиваете водоросли сверху, потому что когда водоросли намокают, они начинают слипаться. Ну, иными словами, да, они более липкие, чем сухими. Nii. Täpselt. Keskel on siis kõik need asjad, mis sa panid seal vahele. Meil on mõned pool riis. Tahad süüa? Võtad lihtsalt selle kile ära. No ja sul on täitsa hea onigiri. Palun, Tõnis, ja tisud. Спасибо. Jah, siin. Мысли Tee, mis tahad kaunistada? Что? Катя, что? Что? Esiteks, see on nagu estonski. See on Eesti onigiri. Ei, Hannes on Eesti onigiri. Ei, see on Eesti onigiri nagu. Esiteks, sul on siin kartonne karobotška, millest tuleb välja riis. Ja siis sa nagu võtad ja siis sa nagu hammustad seda. Ja siis sa saad riisipreegi. Mis sa siin näed? Kus sa tiid? Ma ei tea. Конверт с соевым соусом и трубочкой из огурца. Это просто прекрасно. Я не знаю, я очень хочу взять это в руки, но я чувствую, что оно И развалится. развалится, я красиво упаковала. Черт, какое же оно огромное. Muidugi ongi siuksed nagu siuksed mangad või animed, mis nagu Kakegurui, Kaguya sama. Siuksed nagu intensiivsed animed ei tundu väga intensiivsed mangas. Olgu, räägi meile võib-olla nagu võrdluseks, kuidas Ei, räägi. Kaguya samas on nagu eriti seda tunda, kui on see narrator.
aitäh, jutustaja. jutustaja jah, kes kogu aeg seal karjub mingi siuke väga naljakas või siukes komöödilises. seda teeb, mis sulle meeldib, sa võid selle endale ka osta. jah, aga Orange oli ja selline, et mulle nagu ei meeldi. ma olin nii pettunud, ma näitasin Hannesele, ma näitasin üks päev, me vaatasime Orange'i nagu lõpuni ja siis ma olin nagu, see on nii halb. No mina mangat ei näinud, minu jaoks oli ma näitasin sulle Piir, Supernatural ja siis sa sattusid siukse lehe peale, mis on fanservice. Sulle ei siin üks naisterahvas duši alt. Vot seal on tegelikult see poiss väga vahet ei ole. How delightfully bizarre. The man still lives even as numerous bones pierce through his skull. Everyone wants to be friends with someone who's strong or will do something for them. First, I'll steal away all of Jojo's friends by doing this. After all, loneliness makes a man empty. I will turn him into a worthless shell of a What did I human. tell on you guys about? Tell me what I did. Dios, it was him. Dios the one who's making up things and spreading lies about me. Why must he torture me like this? Ühesõnaga, ma loodan, et teil oli samamoodi lõbus. Aitäh kõigile, kes olid terve nädal siin meiega. Да, Я. большое всем спасибо, кто от начала и до конца здесь. Это было очень весело и с эмоциональной стороны прям максимально полноценно и круто. Kui teile meeldis, siis kindlasti jätke kommentaarid, et kas te tahaksite, et me kunagi teeksime veel livestreame, kas teeksime nii pikalt. Mis teile kõige rohkem meeldis? Само собой, оставляйте обратную связь везде. ВК, Инстаграм, Фейсбук, что угодно. Дайте нам знать, что понравилось, что не понравилось, точнее, что стоит доработать. Хотите ли вы еще подобные, я, пожалуй, даже скажу, мероприятия? Ой. Но нас впереди, само собой, ждет еще очень много всего. Скорее всего, даже мы еще не представляем, насколько много. Give it up, man.